and I used to trust in you. Yes. Nilikuwa na imani kwako. Titareu. Asa. Titareu. Titareu. Laisi modu athituragwo hanini akehera wega ino wa Ngai. Ma. Ari da gari jero. Na Ngai tiogua. Tigo ndiraugite nie. Tiogua ndirigite. Koigerero. Undu uria oi ni ma. Mafio na ndiramenya whatever he said was the truth. Yes. Unastuliwa. Unastuliwa. Wangapi ambao wamedeny ambao walikuwa wameweka ndani yao, na ambao ilikuwa ni the truth, ni ukweli kabisa. Othitorwa nini nya ara guguthituri magaga ni tutiro akoragwo arakanire Kristo view by the way aramukanire piu na aracoka rigo na tiwe waugite uguo na niona no konda nakana utio ndongera kiro by the way no athitorirwo hanini tu akala ta mahinda maria mangikorwo nimo mahinda maria mari matene mandu aria matembeire na Jesu Kristo oene atumwo a Jesu no iguaga mwe mambirwo na ngi makirengwo ciongo no ra imagine gutwikite ati ni undu wa Kristo mwene watuma ni warengwo nginya kiongo ni undu wa Kristo. Let me tell you a brief history. Andu aria Jesu acagurite matwike arumiriri ake the 12. Those people pase maumite icigo-ini cia Judea na Samaria. Kunu kwa maumite acio igwaga Matthew na aria angi. They were not deep na Galili. They were not in Jerusalem. Jerusalem yari ya andu aria twitaga the Jews. They don't kuona nacio nio mari arumiriri a watho, the Torah itself. Wanjita na nio monaga ta mehuri. You are getting it? Mari huri. No ungirora lineage ya Jesu Kristo ni mo Yahudi. No ri wa Yahudi yari metagwo the Jews. Aria maturaga metereire muhonokia ri. Acio ndio mari na ibuku ria watho. They had it. The Torah. Manyita. Na ndio mari fuataga sentence to sentence. Kiugo kwa kiugo. Uria watho wikite atia? Ugite. Andu aria mari nja wa Jerusalem ri. Acio ri a Samaria na aria mari Galili ri. Andu acio ri mari monagwo me unholy, unclean.